थेसलोनिकेଙ୍କ प्रति प्रथम पत्र प्रथम थेसलोनिकीय 1 अध्याय। पाउल सिलवान और तिमोथीଙ୍କ ଠାରୁ थेसलोनिकीय मंडली निकटକୁ पत्र। ଏହି मंडलीटी परम पिता परमेश्वर और प्रभु ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ प्रति परमेश्वरଙ୍କ अनुग्रह और शांति हेउ। प्रार्थना कलाबेले आंबे सर्वदा तुम्भमानक कथा मने पकाऊ और तुम्भमानक पाई परमेश्वर को धन्यवाद देऊ। आंभमानकर परम पिता परमेश्वर को आंब प्रार्थना रे निवेदन कलाबेले तुम्हे माने तुम्भमानकर विश्वास हेतु जहा करिछ सेथिपई तांको धन्यवाद देऊ। तुम्हे माने तुम्भमानकर प्रेम हेतु जो कार्य करिछ सेथिपई ताहांको धन्यवाद देऊ। एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे तुम्भमानक भरोसा हेतु तुम्हे माने दृढ़ होई रहिछ बोली आंबे तांको सर्वदा धन्यवाद अर्पण करुछु। भाई और भौणी माने परमेश्वर तुम्भको प्रेम करंती। आंबे या मध्य जानु जे से तुम्भमानकु निजर बोली बाछिछंती। आंबे तुम्भमानकु सुसमाचार कहिछु, किंतु आंबे केवल शब्द व्यवहार करि नाहु। सेही सुसमाचार आंबे शक्ति और पवित्र आत्मा सहित आनिछु। आंबे निश्चित भाव में जानिछु जे ताहा सत्य। तुमे माने जानिछ जे आंबे तुम्भमानक सहित थिला बेले किभଳି जीवन बिताउथुलु। से भଳି जीवन यापन करी तुम्भमानकु सहाय्य करिया पई चाहुथिलु। एबे तुमे माने मध्य आंब भଳି और प्रभुंक भଳି होई जाइछ। अत्यधिक कष्ट पाइला परे मध्य तुमे माने सेही शिक्षा को आनंद रे ग्रहण करिछ। पवित्र आत्मा तुम्भमानकु एही आनंद प्रदान करिछंती। माकिदोनिया और आखायर विश्वासी लोकमानक पई तुमे माने आदर्श होइथिल। माकिदोनिया और आखायरे तुममानक पाखरु प्रभुंकर शिक्षा प्रसारित होइथिला। प्रत्येक स्थान रे परमेश्वर ठारे तुम विश्वास परिचित होइछि। अतएव तुममानक विश्वास विषय रे आंभर किछि कहिबार आवश्यक नाही। आंबे तुममानक सहित थिला बेले जेपरि भल भाबरे तुम्हे माने आम्भमानकु ग्रहण करिथिल से विषय रे सर्वत्र लोक माने कथबार्ता हेउचंती। तुमे माने किपरि मूर्ति पूजा बंद करी जीवित और प्रकृत परमेश्वर को सेवा करिवा पई परिवर्तित हेलो से विषय रे सेमाने कहंती। तुमे माने परमेश्वर को पुत्रंकर स्वर्गरु आसीबा समय को अपेक्षा करी मूर्ति पूजा बंद करिथिल। परमेश्वर तांको पुत्र यीशुंको मृत्युरु पुनरुत्थित करिसंती। परमेश्वर को आगामी क्रोधपूर्ण विचार रु यीशु आंभ को उद्धार करती। प्रथम थेसलोनिकीय 2 अध्याय। भाई और भौणी माने तुमे माने जानिछ जे आंभमानकर तुम्भमानक पाखकु जिबा वृथा नथिला। तुम्भमानक पाखकु जिबा पूर्वरु फिलिप्पी ठारे आंबे दुख और अपमान पाइथिलु। एही विषय रे तुमे माने जानिछ। आमे माने जेतेबेले तुम्भमानक पाखकु गलु सेतेबेले अनेक लोक आंभर विरुद्ध थिले, किंतु परमेश्वर को साहाय्यरु आंबे साहसी होई पारिलु। तुममानकु ताहांकर सुसमाचार कहवा पई से आंभको साहाय्य कले। आंबे लोकों को शिक्षा देउ, केही आंभको प्रवंचित करि नाही। आंबे मंद नहु, आंबे लोकमानकु छळना करि नाहु, किंतु एगुड़िक आंभर शिक्षादान करबा उद्देश्य नुहे। परमेश्वर आंभको परीक्षा करी और विश्वास करी सुसमाचार कहवा दायित्व देइथिबारु आंबे सुसमाचार प्रचार करुछु। अतएव जेतेबेले आंबे किछि कहू मनुष्य को संतुष्ट कला परि नुहे, परमेश्वर को खुशी करिबा आंभर उद्देश्य अटे। परमेश्वर आमर हृदय गुडी को परीक्षा करंती। तुमे माने जानिछ जे केबे हेले आंबे खोसामदिया कथा कही तुमको प्रभावित करिया पई चेष्टा करिनाहु। आंबे तुममानकर टंका पाइबा पई चाहिनाहु। तुममानक ठारू आंबे निजर कौनसी स्वार्थपर भाव गुप्त रखिनाहु। परमेश्वर जानती जे यह सत्य। आंबे लोकमानकर प्रशंसा चाहुनाहु। आंबे तुममानक पाखरु बा अन्यमानक पाखरु प्रशंसा चाहुनाहु। आंबे माने यीशुख्रीष्टंकर प्रेरित। अतएव तुममानक मध्यरे थिला बेले आंबे माने तुममानक द्वारा काम कराइबा पई आंभ अधिकार प्रयोग करि पारि थांतु, किंतु आंबे तुममानक सहित भद्र व्यवहार कलु। जड़े मां निज शिशु मानकर जेपरि जत्न निये
आम्भे ठीक सेहीपरि कलु। आम्भे तुममानकु बहुत भल पाइलु। अतएव आम्भे तुममानकु केवल परमेश्वर को सुसमाचारर अंशी कलु ता नुहे, बरं निजर जीवन मध्य तुममानक सहित बांटी देवाकु प्रस्तुत थिलु। भाई और भौणी माने, तुमे माने मने पकाओ जे आम्भे केते कठिन परिश्रम करिछु। आम्भे दिन राति काम करिछु। आम्भे माने परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार कला बेले तुमे माने आम्भकु किछि देई भाराक्रांत हुओ से कथा आम्भे चाहिलु नाही। विश्वासी जे तुम्भे माने तुममानक गहणरे रहिथिला बेले आम्भे माने पवित्र, धार्मिक और त्रुटि रहित जीवन यापन करिथिलु। तुम्भे माने ओ परमेश्वर मध्य जानंती जे यह सत्य। पिता निज संतान मानकु स्नेह कला भली आम्भे तुममानक सहित स्नेहपूर्वक व्यवहार करिछु। आम्भे तुममानकु उत्साह प्रदान करिछु। आम्भे तुममानकु आश्वासन देलु एवं परमेश्वर पई भल जीवन यापन करिवा पई कहिछु। परमेश्वर तुममानकु निज राज्य और महिमा प्राप्त करिवा पई डाकुछंती। तुमे माने आम्भमान ठारु शुणिथिबा शिक्षा गुड़िकु मनीष मानकर नुहे, बरं परमेश्वर वाक्य बोली भावी ग्रहण करिथिबारु आम्भे परमेश्वर को अनवरत धन्यवाद जनाउछु। यह प्रकृत रे परमेश्वर शिक्षा। एही शिक्षार प्रभाव विश्वासी जे तुम्भे माने तुममान को ऊपर पड़िछि। भाई और भौणी माने, तुम्भे माने जिहुदारे थिबा ख्रीष्ट जीशुंक ठारे परमेश्वर को मंडली गुड़िकर लोकमान भली होइछ। जिहुदारे परमेश्वर को लोक माने अन्य जिहुदी मान ठारु जातना भोग करथिले। तुमे माने निज देशर लोकमान ठारु मध्य सेही भली जातना पाइछ। से जिहुदी माने प्रभु जीशु को मारिदेले। से माने भविष्यवक्ता मान को मध्य मारिदेले। सेही जिहुदी माने आंबकु सेही अंचल छाड़िबा पई बाध्य कले। परमेश्वर सेमान ठारे संतुष्ट नुहंती। से माने समग्र मानव जातिर विरोधी। से माने आंबकु अण जिहुदी मानक निकटरे शिक्षा देवा पई अटकाइबाकु चेष्टा करंती। अण जिहुदी माने उद्धार हुअंतु एही उद्देश्य रे आंबे सेमानकु शिक्षा देउ। किंतु सेही जिहुदी माने पूर्वरु करिथिबा पाप गुड़िकर सूची वर्तमान मध्य बढ़ी चलीची। एवं पूर्ण भावरे परमेश्वर को क्रोध सेमानक उपरे आसी पड़िलाणी। भाई और भौणी माने, आंबे अल्प समय पई तुममानक पाखरु दूर थिलु। आंबे शारीरिक भावरे सेठारे नथिले मध्य आंबर चिंता गुड़िक सेठारे अछि। आंबे तुममानकु देखिबा लागि व्यग्र थिलु और सेथिपई अधिक जत्न मध्य करिथिलु। आंबे तुममानक पाखकु आसीबाकु चेष्टा करिथिलु। मु पाउल निजे केते थर आसीबाकु चेष्टा करिछि, किंतु शैतान आंबकु बाधा देइछि। तुम्भे माने आंबर आशा, आंबर आनंद और आंबर मुकुट। जितेबेले आंब मानकर प्रभु जीशु आसीबे आंबे तुममानक पई गर्व अनुभव करिबु। प्रकृत रे तुम्हे माने आंभर महिमा और आंभर आनंद अट। प्रथम थेसलोनिकीय 3 अध्याय। आंबे तुममानक पाखकु आसी पारि नथिलु, किंतु अधिक अपेक्षा करिबा मध्य अत्यंत कष्टदायक थिला। अतएव आथेनेरे एका रही जाई तिमोथींकु तुममानक पाखकु पठाइबाकु आंबे स्थिर कलु। तिमोथी आंभर भाई। से परमेश्वर लगी मो सहित काम करती। लोकमानकु ख्रीष्टंक सुसमाचार प्रचार करती। तुममानक विश्वास रे शक्ति उत्साह आनिबा पई आंबे तिमोथींकु पठाइथिलु। आंबे एबे जो असुविधार अछु सेथिरे तुमे माने केही जेपरि विब्रत न हुओ सेथिपई आंबे तिमोथींकु पठाइलु। तुमे माने जानिथिलो जे आंबे भविष्यत रे एभली कष्ट निश्चय पाइबा। जितेबाला आंबे तुममानक सहित थिलु आंबे तुममानकु कहिथिलु जे आंबे असुविधा गुड़िकर सम्मुखीन होबाकु बाध्य। तुमे माने जानिछ जे आंबे जेभली कहिथिलु सेही भली सबु घटिछि। तुममानक विश्वास विषय रे जानि परिबा उद्देश्य रे मु तिमोथींकु तुममानक पाखकु पठाइथिली। अधिक अपेक्षा करिबाकु धैर्य नथिबारु मु ताहांकु पठाइथिली। मोर भय थिला जे काले प्रलोभनकारी शैतान तुममानकु प्रलोभन द्वारा पराजित करिथिबो। ताहेले आंभर कठोर परिश्रम व्यर्थ होइजिबो। किंतु तिमोथी तुममानक पाखरु आंभमानक पाखकु फेरी आसिचंती। से तुममानकर विश्वास और प्रेमर सुखबर आंभकु देइचंती।
ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଛ ବୋଲି ତିମୋଥୀ ଆମ୍ଭକୁ କହିଲେ। ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହଁ ବୋଲି ସେ ଆମ୍ଭକୁ କହିଲେ। ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ଆମେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହୀ। ଅତଏବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କଲୁ। ଆମର ଅନେକ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିଛୁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହୁଏ। ତୁମମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ୍ଭର ମହାନ ଆନନ୍ଦ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଆମ୍ଭେ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ପିତା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଯେଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୃଢ଼ ହେଉ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିବେ, ତୁମେମାନେ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଓ ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର କେତେକ ଅନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିବାକୁ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ସେହିଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେହିଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯୌନଗତ ପାପଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ଶିଖ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ତାହା ପବିତ୍ର ହେବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାମାସକ୍ତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ ଓ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଠକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମ୍ଭେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଓ ସତର୍କ କରିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବମାନନା କରେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବମାନନା କରେ, ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମାକିଦୁନିଆର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଅ। ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କର। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ନିଜ ହାତରେ କାମ କର। ଆମ୍ଭେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାମ କରିବା ଓ ଜୀବନଯାପନ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୃତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ରୁହ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁନାହୁଁ।
ଭରସା ପାଇନଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକାଠି ଆଣିବେ। ଆମ୍ଭେ ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ, ସେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥିବେ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଆଦେଶ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀନାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଆହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହେବା। ଆମ୍ଭକୁ ମେଘମାଳା ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ ଓ ସେଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବୁ। ଅତଏବ ଏହି ସବୁ କଥା କହି ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଓ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବେ କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ ଯେ ଜଣେ ଚୋର ରାତିରେ ଆସିବା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ଦିନଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ। ଲୋକେ କହିବେ, ଆମ୍ଭେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଲା ଭଳି ହଠାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶ ଆସିବ ଓ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦିନଟି ଚୋର ଆସିବା ଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁନାହଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଓ ଦିନର ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାତ୍ରିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାରରେ ନାହୁଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଶୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ସଂଯମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରେ ମାତାଲ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦିନର ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସଂଯମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମର ସାଞ୍ଜୁ ପିନ୍ଧିବା ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଭରସାକୁ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବା ବୋଲି ସେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ମଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବିତ ରହିବା କି ମରିଯାଇଥିବା ତାହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରେ ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଅ। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଛ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଅ। ପରସ୍ପର ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅ। ଦେଖ, ଯେପରି କେହି ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କରୁ। ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କର। ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ରୁହ। କଦାପି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। କଦାପି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାହା ଭଲ ତାହାକୁ ଧରି ରଖ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ
आम्भे प्रार्थना करू जे सही शांतिर परमेश्वर तुमମାନଙ୍କୁ पवित्र करंतु और पूर्ण भावरे ताहांक निजर करि नियंतु। आम्भे प्रार्थना करू जे आम्भ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसिला बेले तुमମାନଙ୍କର संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा प्राण और शरीर मंदरहित होई सुरक्षित रहू। जो परमेश्वर तुम्भମାନଙ୍କୁ डाकिछंती तुमे माने ताहांक उपरे भरोसा रख। जीए तुम्भମାନଙ୍କୁ डाकिछंती से सबु किछि करिवे। भाई और भौणी माने आम्भ पई प्रार्थना कर। एकत्रित हेला बेले समस्त भाई और भौणी मानकु पवित्र चुंबन दे नमस्कार कर। प्रभुंकर क्षमता द्वारा मु एही पत्र को समस्त भाई और भौणी मानकु पढ़ी सुनेवा पई कहूची। आम्भर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह तुम्भ सहित रहिताउ।